ile ya mardi bana plonge au juu ya kusema mardi njo balikuwa wanasema kama batajadiliana gouvernement yetu ya Kinshasa na troupe ya M23. Au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, j'honorerai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Turabasuje cyane nanone, reka tudatinze reka tubabwire buryo ki i Bukavu, umujyi wa Bukavu muri Sud Kivu, aho bigeze, umutekano ugeze cyangwa se aho ubuzima bw'abaturage uko bumeze. I Bukavu rero umutekano urahari kuko deja hari ingabo za AFC M23 zarahafashe, urumva zirakontrola umujyi wose, nta kibazo na kimwe gihari cy'umutekano. Gusa abaturage barahangayitse, bahangayikishijwe n'ikirero. Ni ukuvuga ngo abaturage nibura umupaka bari gufunga saa 12, ariko nibura saa moya buri muturage ari kuba ari wiwe kubera ikirero. Hateye ikibazo cy'abajura. Abajura bavuga ko iyi gereza centrale yari 90% yari ifungiwemo abajura na mayibobo. Ko umuntu wabaga wakoze amakosa cyangwa se ibyaha bikomeye bamujyanaga i Kinshasa. Rero kubera ko iyi gereza yari ifungiyemo abantu bakaba nibura 2800 kandi 90% byabo bari abajura, mayibobo, abantu nk'abo banyoye ibimogi bakarwana muri quartier, abanyarugomo, byose hamwe nyine abantu nk'abo ngabo nibo bafungiraga muri iyi gereza. None rero iyi gereza kuwa gatanu M23 yinjiye mu mujyi wa Bukavu ari ku cyumweru. Kuwa gatanu nibwo gereza abanyororo bose batorotse barigendera. Mu kugendera biravugwa ko bose bahise bajya mu kigo cya gisirikare cyitwa Kansayo, bajya gutoragura imbunda abasirikari bari basize aba FARDC ko barazisize barirukankira barigendera, intwaro nyinshi bazisiga mu kigo. Abo rero abenshi bavuye muri iyo gereza bahise birukankira mu cyo kigo cya Kansayo n'ikigo cya gisirikari kiba hano i Bukavu, bahise bagenda bifatira imbunda aba FARDC basize, barazitwara bazijyana mu ngo barazigumana nuko. None rero ubu ngubu ijoro cyangwa se mu mugoroba nibwo abo bantu bifata bakagenda bakajya mu ngo, bagakomanga mu ngo, bagakomangira bakakusanga mu nzu, bakakwaka amafaranga. Wayabura nta kindi bari gukora, bari guhita bakwica. Rero kubera ko byakomeje gukaza umurego, ni ukuvuga ngo bafashe icyemezo, ikintu kigezweho cyane buri muntu wese atabura mu rugo rwiwe hano i Bukavu, ni ikintu bita ifirimbi cyangwa se fufuzera cyangwa se ukabitunga byose. Ni ukuvuga ngo nimba wumvishe umuntu agukomanze, agakomanga bwa mbere kamwe kabiri kamwe agatangira kubita urugi, uravuza ifirimbi muri quartier. No uvuza ifirimbi wo muturanye nawe yivuze, n'undi ayivuze, habe urusaku rw'amafirimbi n'amavuzera, babajura bagira ubwo bagire gute birukanke. Ariko amakaritiye amwe namwe, hantu bita Kadutu n'ahantu bita Nguba, ikintu bari gukora, hari abajene b'abasore uko bari gupanika bari kuvuza amavuzera n'amafirimbi, basohoka umwe mu bajura ugize ibyago bakamufata, nawe nta kindi ari guhita asiga ubuzima. Noneho muri quartier bagahita batwika umurambo we, kuko ikadutu kuwa gatanu batwikiye abajura 3, hano kuri place kuwa kane bari batwikiye abandi bajura 2. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo igihano bari guha abo bajura, ufashwe nawe ari guhita asiga ubuzima. Ni ukuvuga ngo abaturage ubwabo baramwicira, baramutwike burundu. Abo bajura rero ariko ni benshi kandi bari kugenda bitwaje izo ntwaro, bakagenda bitwaje imipanga, bakagenda bitwaje amanyundo n'ibiki. Ni ukwinjirira abantu mu mazu babaka amafaranga, bakabaka amatelefone, nubwo wabibahereza swati barakwica cyangwa se bakureke, ariko
90% bakugiriye mu nzu ni ukukwica. Ni icyo kibazo rero cy'umutekano gihari, nta muturage uri kurenza isaa moya atari iwe mu rugo. Ni ukuvuga ngo buri wese aragenda saa moya akaba ari iwe mu rugo yikingiranye, afite ifirimbi ye araryama. Niyo mva muri karitsiye haravugije ifirimbi, bose bavuza amafirimbi babajura birukanke. Icyo kibazo rero M23 nicyo iri guhangana nacyo. Iravuga ko aba bajura bose igomba kubashaka aho bari, kandi bo baravuga ati uwo tugufata ni ukumuhana, tukamuhana urumukwiye, kuko kugeza ubu ngubu M23 nta gereza iragira. Ni ugufata bakaguhana, bakaguha ibyabo bihano. Bivuze iki rero? Biri gutera panike mu baturage ku buryo buri muntu wese arimo arajya iwiwe akaryama ariko ataryamye. Hari ejo wadusekeje kuvuga ati n'imbeba iri gukora ku rugi ukagira ngo nibo binjiye. Nyuma y'ibyo rero harimo haravugwa ikintu cy'umushyikirano wa M23 na Tshisekedi nk'uko yabyemeye, ugomba kuba kuri uyu wa kabiri ku itariki 18 z'ukwa gatatu. Rero abaturage bafite icyoba hano i Bukavu. Baribaza se Tshisekedi ko akunda kugorana, aramutse yisubiye imishyikirano ntibe, n'ubundi twaba turi hehe? Ko bo bifuza ko imishyikirano yaba, ariko urumva ko abaturage nyine baravuga bati muri iyi minsi babonaga muri Bukavu abasirikare ba FC M23 atari benshi ariko bahari. Ariko kuri uyu wa gatandatu bavuze ko babonye ubwiyongere bwabo, bwiyongereye kuko n'aba FARDC nabo nyine bavugira iyo hirya kure, abavuga ati Bukavu tuzagaruka tuyifate n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko bafite ubwoba ko anytime n'ubundi abasirikari ba FARDC cyangwa se abazarendo baba bakihishe hafi aho ngaho, bashobora kuza bagateza akavuyo, bikaba haba imirwano. Haba imirwano, umuturage akabigiramo ikibazo. Ariko M23 yababwira ko nta mirwano ihari, nta muturage yicara tuze. Gusa babasaba ko icyo babafasha nabo ari ukubarangira aho bashobora kuba bakeka abo bajura, aho ari hose, aho bamukeka batunga agatoki bavuga ati umujura ahangaha, babafashe gukemura icyo kibazo cy'abajura. Gusa naho ibindi wabonaga mu masoko, muvoma zari zatangiye, abantu bari gukora mu maduka, ibicuruzwa byo kurya, amasaro de coiffure, business zose muri rusange wabonaga ko zatangiye gukora, ibintu byatangiye kujya mu buryo. Reka rero ayo majwi y'abo bantu tuyashyiremo mwumve, aho bavuga ko nyine bari bafite impungenge ko M23 mu mujyi wa Bukavu batangiye kuba bake, ariko bakaba bafite icyizere ko bongeye kuba benshi. Muraza kubyumva, bo ntabwo babita aba M23 cyangwa se AFC M23, babita ba Muyomba, bari ba Muyomba. Ni ukuvuga rero baba bashatse ni nko kuvuga baziga, ntabwo bavuga mu mazina. Barimo bavuga ati bari bamaze kugaragara ko hari icyuho hano i Bukavu, bo babonaga bamaze nk'abagabanutse mu muhanda ni bakeya. Ariko bavuga ko kuri wa gatatu bamaze kubona ko biyongereye, bamaze kuba benshi, kandi biri mu bintu nyine byabafasha ko babona ari benshi mu mujyi, bumva bafite icyizere ko n'umutekano uhari. Tunapata message kutoka kwa Foka Mike na grupe ya wenzake bamaishe aseme banasikia kama bazalendo ba M23 banaongezeka sana Bukavu. Juu ya ile boe abana tena akse ya kufika, batu benye batakufa na benye batabakia, lakini batu ya Bukavu baangalie gisi gani ya kujikomporte, sababu wabatakuwa na saa wala siku ya kuchomoka. Na lendi bangiweza souhaiter ba commerçant basinga lingia musoko lendi mardi. Ile ya mardi bana plonger au juu ya kusema mardi njo balikuwa nasema kama batajadiliana gouvernement yetu ya Kinshasa na trupe ya M23. Njo maana a partir ya kesho dimanche benye biko Bukavu, kama unaweza toka basi shughuli iko ya mingi na shida iko mingi, masumbufu haishaki. Lakini kwanza ukwe na tahadhari na ile habari kusema kama hali iko mubaya, bayomba waliongezeka na message zinasirikile sana,
batu basitoke na benye biko pembeni ya barabara principale baangalie gisi gani ya kusogea pembeni. Njo message iko ile. Rero turabitega amaso, katubitega amaso kuri wa kabiri ko umushyikirano izaba, gusa biravugwa ni ibivugwa, kamabwire bimwe mu biri kuvugwa mu byo AFC M23 ishobora kuzoburija cyangwa se gusaba ubutegetsi bwa Tshisekedi. Biravugwa ko bo bazamusaba ko Sud Kivu na Nord Kivu zigomba kuba leta zigenga. Perezida nyine akaba ari perezida umwe, nimba ari Tshisekedi uguma akaguma ku buyobozi, ariko Sud Kivu na Nord Kivu zikaba leta zigenga, zigomba kuba zakishyiraho polisi yabo, zakishyiraho igisirikare cyabo, ariko nabo ari abaturage kandi banemera leta ya Kongo, ariko bakaba leta yigenga ku ruhande. Iyo ni ingingo imwe, ni ibivugwa. Indi ngingo iravuga ko nibura bashobora kumusaba ko imyaka 5 ibice bagiye bafata biri muri Sud Kivu na Nord Kivu bagomba kuhagumana, kugira ngo nibura impunzi ziri hirya no hino zari zarataye ibyabo bakazigarura, zikagaruka mu byabo, zikagaruka mu mitungo yabo, kuko abenshi kubera ubwicanyi bwahabaga babica barataye ibyabo, barihungira baragenda, hari abari Burundi, mu Rwanda, ince zitandukanye, mu bice bitandukanye. Rero bakavuga ko mu myaka 5 nibura bahagumana, kugira ngo abo bantu babujijwe ibyabo biswe impunzi bakagaruka mu bintu byabo. Icyo ni icya kabiri. Icyo basaba nuko iyo nama yo kuwa kabiri yazaba imishyikirano, uwo mushyikirano kuwa kabiri wazaba AFC M23 igahura n'ubuyobozi bwa Tshisekedi. Gusa bakaba bavuga ati ese Tshisekedi kakunda kwivuguruza kenshi, eske nibyo koko azemera ahure na AFC M23 baganire? Kandi mu minsi yashize we yaravuze ko mu gihe akiri perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe akiri perezida atazigera akorana ibiganiro n'umutwe wa AFC M23. Au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Rero ni gute ari bwisubira akavuga ati noneho abo nitaga ibipupe ndabona bafite imbaraga bakataje, ndabona banyatatse, noneho ndi kwemera ibiganiro nabo, kandi ubwo yarigeze avuga ko atazigera akorana ibiganiro nabo. Ni icyo kibazo abantu bibaza. Reka tubitegereze. None ni hasigaje iminsi 2, ubwo ni umunsi umwe, ku munsi wa kabiri iyo nama ikaba, iyo mishyikirano ikaba. Reka tutegereze ko umushyikirano waba ubaye. Abaturage benshi bo mu buryo bwabo bifuza ko imishyikirano yaba, Tshisekedi akumvikana n'uyu mutwe wa M23, AFC M23 bakavugana, kugira ngo umuturage nawe agire ubwisanzure, agire umutekano mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Naho ubundi nimba imishyikirano itabaye, intego ya M23 yo no gukomeza mpaka bageze Kinshasa bagahirika ubuyobozi buriho bwa Antoine Tshisekedi. Reka dutegeze turebe umushyikirano wa AFC M23 na leta Tshisekedi icyo uzatangaza cyangwa se icyo uzageraho. Byose turi hano ku bwanyu, tuzabibagezaho, kandi imbona nkubone ntago tuzabatererana, kuko namwe ntago mudutenguha. Tuzahita tubibagezaho uko umunsi ku munsi. Murakoze kandi mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro byacu.